I veliki pozdrav smo ljudi došli u još jedan klip. Ljudi moji, danas je naš novi video. Danas ćemo igrati Clash of Royale. Sada otvaramo ovu karticu. Kako se ovaj chest. Konačno smo dobili novu čekati. Šta sam dobio sad? Ovo smo ljudi dobili. Tako. Ovo ćemo staviti. Idemo da igramo. Igrat ćemo neke dvije partije možda. Evo, krećemo. Lik je 5. level. Tako možda će nam biti malo teži. Ali hajde vidit ćemo. Krećemo. Nema, to nije problem nikakav. Možda pobjedimo, možda ne. A ako budemo ovako krenuli, znači idemo lud. Ispuštamo princa. Ovo ljudi nešto laganini, niko čovjek ne ispušta skoro nikako i sve. Evo, tu ćemo ispustiti. I ispuštamo zmaja. Pa da vidimo da li možemo dobiti ovu rundu. Evo ga. Idemo, ma pobjeda. Pobjeda. Nemam šta, znači više pričat. Pobjedili smo, završili smo, gotovo, idemo. Tako, op. Sada se malo znamo. Ispusti princ. Idi. Gotovo pa ljudi, sad i nikad, gotovo, evo ga, 3 krune, čovjek nam nije skoro nikako ne prilazio. Evo ovako malo, dobro s igru, ajmo dalje. 4. smo arena, idemo još jedan, pa ako budemo i ovu dobili, to je to, znači ovdje nismo, znači gotovo. Sad ćemo vidjeti da možemo šta dobiti, ali ne vjerujem. Gotovo, čovjek nas je strušio. Malo me ljudi boli grlo, ali ja vezi. Evo ga ispuštam ovog. Ajde ti, možemo, idemo. Moramo kako ispustiti, ajmo princ. Ispustit ćemo princa. I princ znači ljudi sad smo se malo zeznuli, ali nema veze. Čekamo ovoga. Ispustili smo ga. Sad čekamo ovo. Čovjek nam ne prilazi. Ne znam šta je. Evo ako ljudi, ja pozdravim našeg najvećeg fana. A to je Benjamin. Eto, pozdrav druže. Ajde, struši ga ba. Nikada još to uruni. Ajde, peka ti. Ljudi, ovaj nam je malo jači nego od onog prvog. Inače, ja sam noob u ovom, ja nemam pojma o igre. Eto, sam rekao, čovjek mi struši. Ja ću više štap. Tako. Ajde, ruši sve, pa ruši.
A ljudi, ovo smo mi izgubili, ja mislim. Ja sam noob. Noob. Gotovo. Čovjeku ne možeš pričati. Ispusti ovi. Ovo ljudi, ako ovo izgubi, znači ranči se. Ne. Dobro, tu nije jedan struš. To je sva sreća. Oj, ispuštaj zmaja, požur. Idemo, hajde, va nemoj da... Gotovo. Nema veze, jedno smo izgubili, jedno smo pobijedili. Nema veze. Toliko što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali. I vidimo se vrlo skoro. Ćao.